Haleluya, haleluya. Wayobesheje amahanga yo mu isi ubusinzi n'ubusambanyi bivanze, igikombe wameshaga vino nziza wacuzujemo umujinya w'Imana. Wayobesheje amahanga yo mu isi ubusinzi n'ubusambanyi bivanze, igikombe wameshaga vino nziza wacujujemo umujinya w'Imana. Wayobesheje amahanga yo mu isi ubusinzi n'ubusambanyi bivanze, igikombe wameshaga vino nziza Mana we wacujujemo umujinya w'Imana. Wayobesheje amahanga yo mu isi ubusinzi n'ubusambanyi bivanze, igikombe wameshaga vino nziza wacujujemo umujinya w'Imana. Wayobesheje
Tange haleluya. Yego. Haleluya! Haleluya! Amen. Hallelujah. Abakuru nageze nsanga bageze mu kibira icagaze kikubwira ko cyafashwe. Bageze babanga ingata agatema wagaze ugira ngo ushamba tirigira nyiraryo. Hallelujah. Ariko waryinshiramo. Hallelujah. Ugasanga yatemye agahango k'igiti ashiramo ingata. Modela sa. Ukamenya ko ico kibira cyagize gute. Hata Ukamenya ko gifashwe. Tuzamure datubwiza. Mana we. Yagishubahiro mana. Sorry. Amen. Amen. Hallelujah. Christ. Hata. Hallelujah. Mugende buhoro buhoro. Amen. Hallelujah. Amen. Mugende buhoro buhoro. Turagenzwa n'ibintu bitatu. Cyambere nukureba habizera bageze bubaha Imana. Twaje kwiga kureba aho abandi bageze bubaha Imana. Aho bageze mu rugendo rwo kuja mu ijuru. Icyakabiri. Twaje gufatanya nabo kubyutsa abasinziriye. Kugira ngo tuganire tubabwire ngo yeme ni mukanguke igihe kiradusize. Muvuge ngo amen. Amen. Icyagatatu. Twaje kwamamaza ubwami bw'Imana. Hallelujah. Tubabwira ko ahatari mu mata. Ibintu byose bisigaye bitangirira mu ikawa. Bigahera no mu mata. Takita gitangirira mu ikawa no mu mata. Ibintu byose by'ikiyumbe zavuye mu cumba bija mu ikawa no mu mata. None mureke tube nk'ababigarura hano. Reka mbabwire ico nahishuri. Ngaho vuga. Kandi kidomo nyine wayoboye namara y'amabikazi. Reka nze mvuge ndaho hejuru. Ngaho turangize. Gira turangize. Oye, rambika mikrofone wowe. Ninje usigarana mikrofone na kidomo. Abandi mwese murambika mikrofone. Mwebwe mutibuke muhagara kuri no murongo wo hasi imbere. Mbone kubabwira. Muhagara ndi mwicare. Mutibuke mahano. Babwira ka. Muhamuna habona abantu basuma gute. Ngira nkababwira. Naba muze muhagara aha mwe mwari muhagaza no hejuru muhagara hano uyu muhungu hagaza ko hayo mwikwega mwihute mujipange sawa sawa ko aragenda kabashanga ntazusubira hahirya da Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Hallelujah. Hari akantu gatoya kasigaye. Bwana sifiwe. Musa ndeba
utibura inanga nta urora hano mwiruke nimara mwiruke gusa tibura inanga niyo kwiruka mwiruke mushabi nico cyari gisiga abona baje kukurira wakomera amashi menshi cyane. Tuza gufashura mushitsi wacu kuyobora atavunika, kuko nitwa basangwa hano tuza abantu bamwe watazi, si yindi birokrasi yo kugira ngo tuze kuvuga ibyo atomenya kuvuga, azi kubivuga neza kuturusha, ariko nanone hari abantu atazi, nico gituma twifuje kumufasha. Uko rero tugiye kubikora, abashitsi bose badatuye muri Kigali ndaza kubavuga mbasobanura, ariko nimuve mu ntebe zanyu muze muri iyi parcelle, kuko tugiye kubakira kujya kwa kera twazaga turirimba ngo niheri kubona wandugu, siyo turirimba, ariko tugiye kubakira nk'abantu babasangwa. Mutambuke muze hano, kandi nimba mwagize isoni mutubwire tubasanga aho muri. Abashitsi bose bavuye ahantu hose hatari hano Kigali mutambuke muze hano. Nagize ngo nabyishe. Uyu mugabo yitwa Kidumu, ni umuyobozi w'abayumbe Imbarara, ari kumwe n'abandi b'Imbarara, araza kutwereka nahaguruka. Uturutse hewa? Uyu mugabo aturutse Nairobi. Witwa nde? Yitwa Pascal Mutebutsi. Uyu mugabo aturutse Kamembe, sibyo? Tuguhaye ikaze. Uyu mugabo aturutse he? Uyu mugabo aturutse ku Gisenyi, na Sengiyumva na Muhavu baturutse ku Gisenyi. Aba ni abayobozi b'abayumbe ku Gisenyi, kandi ni abayumbe beza beza, turabakunda cyane. Uturutse hewa? Uyu mugabo aturutse kuri Goma. Witwa nde? Uyu mugabo yitwa Byishimo, aturutse kuri Goma. Hariho bamwe n'abashitsi Kigali bagasura bakaba n'abashitsi mu Kiyumbe, kubera ko tutabanye iminsi myinshi mu biterane. Uyu mugabo yitwa Rugondera, aturutse Nairobi, ni umuyobozi w'abanyamasengesho bose b'i Nairobi. Turagukunda cyane, Imana iguhe umugisha. Uyu ni Pasteur Oze Maisha. Muri ibi bihe Imana imuhaye uburyo bwiza bwo kuza hano muri Kigali. Yayoboye ni Kiyumbe imyaka myinshi mu Bugande, ariko ubundi Pasteur wa Maranatha n'umurevera Pasteur. Turagukunda, Imana iguhe umugisha mwinshi. Uyu musore ni umugabo arubatse, afite abana babiri, yitwa Rugaza Daniel, n'umwana mutoya, ariko ni umupasiteri, ni murumuna wa Pasteur Ahmed w'Inyanza. Mwabo bazaba banini cyane, uku nuko nyine nuko, ni umupasiteri ukomeye cyane. Imana iguhe umugisha, turakwishimiye. Uyu mugabo azi kuririmba n'umwete mwinshi, azi no kubona. Bumwe yarabonye nanje mpari, yarabonye mpari. Yitwa Nzarugarura, umukristo wa Sunzu, ukunda gutamba cyane no kuramya muri kona y'Igoma. Karibu cyane, karibu, Imana iguhe umugisha. Uyu mugabo yitwa Pasteur Kirorwa Faustin, afite itorero kuri Goma,
ryitwa gute harya pastor? Yitwa Kingdom. Uyu ni umuyumbe uzi kuvuza ipendo ku rwego rwo hejuru n'ingoma. Mwari mubizi? Njega mu Minembwe nagiye gukoresha igiterane ngo dushike, bavuze ingoma imwe ari babiri, umwe aturuka mu mutwe umwe, undi aturuka mu wundi, bakora ikintu ciza. Yesu agumugisha. Kandi azikubwiriza. Azikubwiriza kirorwa. Imana iguhumugisha. Numusinzira basinzira dazi kwigisha si benshi abarimo. Bwana sifiwe. Uyu ni Paul mu Minembwe bari baravuze ngo umuntu uzaza wigisha urukerera rw'ibiterane byose bya sepake kubera imbuto nziza no kwihangana. Baravuga ngo ni Kamanzi wa Ruganirwa. Niwe azaga wigisha mu rukerera. Ibiterane byacu byose by'abayumbe. Bizimana ni uzubikingura akigisha umunsi wa mbere. Naje gakubitekereza. Niko byagenze. Bwana sifiwe. Ikindi agira umwete. Agira ibintu bitatu tumuziho. Icambere agira umwete. Iyo tubwiye umuntu iciza, iyo umenye iciza abantu bakubonaho bituma ukirwanira. Bituma witwararika cyane kuri ico kintu. Kuko uzi ko ariyo nshusho abantu bakubonamo. Agira umwete, agira umutima mwiza wo gutoreza abayumbi faranga bagiye mu ivuga butumwe Nairobi. Arabishoboye. Igikurikiyeho azi kubwiriza. Timuza mu mubibona. Azagenda. Aho. Imana iguhumugisha. Agira methodology nziza yo kwigisha kandi agira impano zikomeye. Kindi mukundira agira impano zikomeye ariko ntiwo bitahura. Zirya muza mugenda musakuza ngo zirakenewe abandi ngo ntizikenewe. Uko ntituzimenye. Hariho gimwe tuziranyeho muza mwimwe baririmba ngo yenti ikenewe. Abandi ngwirakenewe. Ya yindi nawe arayigira. Nuko mwitondaho. Arakomeye n'umukozi w'Imana. Yesu aguhumugisha mwisho. Amen. Uyu nguyu yitwa Ruboneka. Umuririmbyi mwiza cyane, umuyumbe Nairobi wita ku bantu kandi ugira umwete. Umwete amaze kugaragara nk'icyapa mu biterane byacu inshuro nyinshi. Imana iguhumugisha Ruboneka. Uyu mugabo niwe perezida w'agace kamwe kitwa Kayole, ni umuyumbe mukuru mwiza cyane. Iyo hageze aje kwakira narindi yubushize mu kwa kabiri aranakira n'umutima mwiza cyane. Hari izina ninde? Patro. Yitwa izina Patro. Bwana sifiwe. Nimba kurema kujya kwatura kujya kurema umuntu bamwise Patro kuva avutse agakura bayita Patro uzoruhube Patro. Niko bizagenda. Kuvuga kuza kurema. Sawa. Witwa nde? Uturutse? Aturutse Kayole ni umuyoboke wanyu. Ni vice wawe. Hano hari abayobozi benshi. Hano hari abayobozi. Reka dukomere Yesu amashi menshi. Yesu agumugisha. Uyu muvandimwe yitwa Rwiyereka. Ni umuvuga butumwa mwiza udusuye cyane muri Kigali muri no minsi kandi mu by'ukuri ngira ikintu nakundi uyu mugabo. Njewe gakuntu nteye ariko sinisobanura ngo niko nteye nawe ufite ukuteye. Kandi sinenda guhita nk'ukwawe nawe ndiwenda guhita nk'ukwanje. Uko nyine niko Yesu yatugize. Kunda umuntu witugaragaza ku gatuti ibyo yemera n'ibyo atemera mu nyigisho byaba byahengamye mu kankosora dusohotse byaba byagororotse tugakomera Yesu amashi. Hari topic iherutse kwigisha ndamukurikira numvira nkuruye tirekanye kurikire numviyenda ico shaka kuvuga. Aravuga ngo kuri kwarajinze. Ukuri kwabuze isoko. Ni ikintu gikomeye. Yesu omwijura guhumugisha mwishi. Yego. Kuri kwabuze isoko kabisa. Uyu mugabo yitwa Sibomana, umuyumbe mwiza murumuna wa Rome na Rugina. Timubazi? Yego, muyumbe mwiza cyane atuyimbarara, n'umukozi w'Imana mwiza ugira impano nyinshi z'Imana azakora imirimo myinshi ikomeye. Karibu cyane Siboma. Yesu agumugisha. Uitwa nde muzehe? Papa wa Amani. Sebu kwa Rushikama. Amani nzamurebera muri Mukarushikama. Ndabizi. Karibu cyane mzee. Karibu cyane. Imana iguhumugisha mwishi. Amen. Numpasteri. Karibu cyane pastor. Tuzazi wanyu gukora igiterane. Muzatwakira. Tuzabakira cyane.
sawa asante karibu cyane tuzabandikira. Uyu ni umuyobozi w'abayumbe ahantu bita Icaka, ni mu makambi, ni mu bantu benshi cyane, ni umuyobozi w'abayumbe witwa nde? Yitwa Gasambi. Karibu cyane. Nawe ni pasiteri? Sawa cyane. Kunda abantu babaye abapasiteri ari batoya. Nibyo byiza. Mwebwe siko mukunda? Imana iguha umugisha cyane. Karibu cyane mzee. Witwa nde? Nitwa Bizuru Ose. Bizuru Ose. Utuye he? Muyogobogo muri paruwasi ya Mugorore. Uri pasiteri? Nigeze kugerayo. Je nigeze kugerayo. Wanyibutse? Ni umuyobozi w'abapasiteri ba paruwasi Mugorore. Masandi. Ku Mugorore isi yari yashize icyo gihe. Karibu cyane. Karibu Yesu aguha umugisha. Asante karibu cyane pasiteri. Uyu yitwa Musuhuke. Hari irindi ninde? Ntarindi wongereyeho muri no minsi. Nijyo gusa. Nyabo nuzoshiraho irindi. Sawa. Reka dukomere Yesu amashi menshi. Karibu cyane mukozi w'Imana. Karibu cyane turagukunda cyane, dufite ubuhamya bwawe bwinshi. Imana iguha umugisha. Karibu cyane pastor. Uyu mugabo yitwa Gisore, ni umupasiteri muri Zayuni, ndetse ubu ni ureba Zayuni mu ntara y'Iburasirazuba. Siko bimeze? Ayo makuru yangezeho. Sawa karibu cyane. Umugabo w'umuyumbe witwa Nibizi, ntimumuzi? Nibizi ni marene wanje. Mwabyibutse? Uyu ni umukozi w'Imana mwiza. Yesu aguha umugisha. Igihe akoze ubukwe bavuye none Nibizi baravuga ngo ntibobukora handi hatari mu Minembwe, abariyo bamabashya. Sawa Yesu aguha umugisha. Sawa. Hari izina ninde? Uyu mugabo ni Mukire, usigatuye muki? Mukire tuyi Kampala, umukozi w'Imana mwiza cyane. Wantarama inshuro nyinshi mu rugo. Karibu cyane. Karibu. Arimwe ibintu uyu muhungu. Nimba kimeze kwa kundi niko kimeze. Hari izina ninde? Mutawara. Muzikindi Mutawara turusha twese. Kwandika ijambo ry'Imana ku mbuga kandi riteguye ku rwego rwiza rutangaje. Ntimuza mubibona. Imana iguha umugisha cyane. Yesu aguha umugisha. Hari izina ninde? Hari tuyeho. Atuye Imbarara ariko bari mu rugendo sinze mu Rwamagana, turakwakiriza utamba neza. Imana iguha umugisha. Icyo tugiye gukora. Haleluya. Abanyakigali muhaguruke twakira abashitsi. Yego. Mable yageze ku cuma ariko umusabwa yaratwishe kabisa. Na Clement namubonye. Clement arihi? Mwegerane kunanga mwese. Sawa. Bwana sifiwe. Bavandimwe, impamvu tutaba twashatse gutinda mu by'ukuri ku mazina yandi y'icubahiro, turayemera amazina yanyu tuzi ko muyafite, turabubaha cyane, ariko kubera kadere y'ikiyumbe tuba turimo, tuza dukunda ngo itu envelope twese twisange muri ico kintu, tibikuraho izina ry'umuntu, tibikuraho icubahiro cy'umuntu. Harya twakakiriye. Reka duhagurutse umuvuga butumwa wundi wa kabiri. Haleluya. Uyu mukozi w'Imana ni umupasiteri muri Methodiste Rubavu. Hari urwego nyine ruzamutse baza babita ngo nabavugize. No mubwiriza pastor. Karibu cyane twiriranwe. Yego. Ariko iyo ugiye hamwe uzuca handi ni ukuvuga ngo turakwakiriye. Bwana sifiwe. Reka tugire Yesu gutya. Haleluya. Mwiteguye kwakira abashitsi. Hari ikintu nabagenzuranye kuvesho. Aba bashiki bacu batoya, abahungu, ico duha umwanya ushoboka ngo tuze dusura buri rugo ngo tubabwire akamaro ko kwerekana icurico rugi kubita ukigera imbere y'Imana n'umugisha bigira. Haleluya.
muri aba bene data turabakiriye, ariko kumwihariko ndakiramwe abantu b'uburyo bubiri cyane. Mwese turabakiriye, ariko turimo komite zitegura ibintu. Hari Musore, hari Byondo, hari Christian, hari Claudine, nanje tugafatikanya twese. Ariko mu by'ukuri aba bene data barandusha imbaraga cyane mu rwego rwo kumenya gutegura ibintu no kuzitangira. Tuzabivugaho dushimirana duhe dusoza. Kandi ngira ikintu mbakundira, kubera ko ari cyo nkunda nubwo ntagishoboye. Nanga umuntu uja mu kintu akagikora nk'uhaye usunikwa, nk'uhaye ukorera ku jisho, nk'uhaye wingingwa, nk'uhaye ukora bako siko bameze. Iyi ekipe nayitekerejeho nijoro, ndavuga ngo Imana ishimwe ko dufite ukuntu tuza dukora nta muntu usunitse undi, kandi tugasanga ibintu byahuye. Hey, haleluya! Icyo tugiye gukora ni iki kugira ngo dusubize mikoro ku muntu. Tugiye Pastor Kadona Mbonigaba na Loizi nundi mu pastor uri hano, nakiriye timu ya komite na Jacques, aba bakozi b'Imana turabubaha cyane. Ndi muruzi Pastor Kado, jewe ni pastor wanje mu ikanisa. Hari ibintu duhuriyeho twembi nabyo mukundira. Ubu nyine abantu bafite nk'akazi nabiswe tibopfa gutambuka hano batavuze ngo runaka ngwino aza yama avuga, ahubwo akazara ukakureba ngo uruhu mubone, kandi kuramubona si mugufi ngo mpaka uruvuge ngo ngwino nawe. Jewe nakadibyo ngibyo muri Foursquare nditubigira aho Mbonigaba ni ngaho ndi umukristo w'iwabo, n'aba bagabo bamusore n'ababyishimo tibagira ibyo bintu. Aloizi turabana, Jacques nuko yeme mureke hari ikintu tugomba gukira. Dukire ikintu, reka mbabwire imbaraga zo gukomera. Imbaraga zo gukomera ntugashake ko wereka abantu ngo urashaka gukomera batarakubonana gukomera. No, nturuzi impamvu tuza twirundaho ibi bikoti. Umuntu uri bwigishe wese n'umuntu bise pasteur tugashiraho aya makoti, uku nuko tuza dushaka ngo batwubahe, kubera ko tuzi ko tudafite icubahiro. Kama mvuga ngo ninza kwigisha n'agashati nagapakuruye ngo abantu ntibumva, kandi simera nko ufite icubahiro. Nta cubahiro rino koti ryozana, habe nakakirasira. Mureke tuze tworoha. Kado kadaravanche turuzi niwe muvuga butumwa wa none aho nguku nuku kuri kwa Yesu. Mbonigaba azadutanga hano mu mahugurwa y'abayumbe iyi minsi ibiri tumaze, azadutanga hano tukamusanga twebwe, kandi twitwa ngo nitwe basanga tukamusanga. Ikindi mwabashiki bacu n'abarumuna bacu timukaze mwihagararaho, turaziranye. Muri mu kubona ko ibyo turi mu kuza kwiga mwebwe mwabiminujeho, mugahangarara mukigorora, tuhatuma tukabareba. Muza twicarane twige ibintu, twige. Turi mu kwiga ibintu abantu bakabaza bagatsindwa. Tugiye gutambira Imana. Mbonigaba baratuje imbere na Kado mu mukunga, ariko Mbonigaba niwe udushorera. Navuga ngo turekeraho, nta kindi tugiye kura bene data, tugiye kubishimira no kwishimira Imana yabazanye. Mubohoke cyane, turabakiriye. Hari kindi Aimable urebe Mbonigaba, navuga ngo reka ureke bakiriki. Iwanyu muzi umugabo witwa Kiriki? Abamuzi muzamura amaboko. Turakwakiriye Kiriki, turakwakiriye. Bwana sifiwe. Hari ikintu nkundira Kiriki bavandimwe. Umunsi umwe Sunzu yaravuze ngo ikintu umugenzi wawe akurusha ngo ari cyuzoza umukundira. Twebwe abantu umuntu ari mukurusha, uwanyu yakurusha kantu gato mukabifa. Ngo aza yambara neza kundusha, ngo yaye ngo aza kundwa cyane. No, mukundira ico. Kiriki mu minsi muzubanza ukagira ngo umuziki wamurushije imbaraga, ariko waje gukurikira ugasanga hamwe na Yesu murimwo umuziki arawushoreye. Niwe wa mbere mwana wa data. Kuri kwa Yesu. Sawa. Yego akira pastor, akira twotinda mwiyumve cyane. Yesu abaho umugisha. Haleluya. Imana ishimwe. Reka ntere haleluya gusa, hanyuma sinkunde kuvuga cyane, numva byari bitaraza
iyo abantu bataranezerwa nyine bazagenda bataranezerwa, ariko hamwe n'Imana turanezerwa. Duheze Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Duheze Imana yacu icyubahiro. Haleluya, haleluya. Munyeganyeze amaboko, duheze Imana icyubahiro. Sema haleluya, haleluya. Yeme muri twongere kandi. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sawa korasi tugende. Amen. Ubw'ijoro ryatinda guca, hirya no hino ukabura inzira. N'ubw'ijoro ryatinda guca, hirya no hino ukabura inzira. Aye, n'ubw'ijoro ryatinda guca, hirya no hino ukabura inzira. Aye, n'ubw'ijoro ryatinda guca, hirya no hino ukabura inzira. Bagezi, n'ubw'ijoro ryatinda guca, hirya no hino ukabura inzira. Aye, n'ubw'ijoro ryatinda guca, hirya no hino ukabura inzira. Aye, igitondo aye mumure mukomere mushikame, igitondo aye n'ubw'ijoro ryatinda guca, hirya no hino ukabura inzira. Aye n'ubw'ijoro ryatinda guca, hirya no hino ukabura inzira. Aye n'ubw'ijoro ryatinda guca, hirya no hino ukabura inzira. Aye mumure mukomere mushikame, igitondo aye mumure mukomere mushikame, igitondo aye mumure mukomere mushikame, igitondo aye niwe ushobora zose, niwe ushobora byose.
muhagarare gira dushimira abantu bo muri Calvary. Ndashaka ngo tubakire twese ibintu tuze tubiha agaciro kabyo. Bwana sifiwe. Buriya nditwomenya kubivuga uko bingana. Musenka batuje bukeye. Baba yumbe b'i Nairobi muze turirimbe. Yarambwiye ngo nakire kado nkabura uko mwakira. Se ndamubwira ngo karibu. Ndamubwira ngo naze. Ko ndabura nyine uko iyo nyito. Muze turirimbe. Yasinzi kuririmba. By the way turanezerewe kubabona dupfupe Imana. Amen. Twishimiye kuba hano. Peruka hano mu gisengera. Ni kuri Polifamu ni. Mukandu ko kwinjira gucya kuhaye winjira. Ngo mu gisesero. Kweli. Reka turirimbe. Nakuamini Baba yo, nakuamini Baba yo, nakuamini. Hallelujah, nakuamini Baba, nakuamini Baba yo, nakuamini Baba.
wiki hasi imana ibaho umugisha mwinshi. Amen. 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 Tezi Imana icyubahiro. I know time is limited. Ndabizi ko hari aho time igarukira. But I don't talk much. Ntabwo ndi buvuge byinshi. Abantu batatu bavuye Nairobi. Nzabishyurira amatike. I don't know who are those, but I will pay for them. Thank you. Thank you mama. Welcome Mushu.
shimwa nawe wabasiza ariko cyane umwami Yesu shimwa yawe gorigo shimwa musaraba shimwa yawe wabasiza ariko cyane umwami Yesu shimwa yawe shimwa yawe gorigo shimwa musaraba Thank you.
ngo amen. Hallelujah. Abayumbe ba hano mutibuke hano. Yes. Twaje kubafasha gukura ibyatsi mu murima. Twavuze ngo kwiga. Ko turiga namwe mwige. Yes. Muvuge ngo amen. Amen. Ko turiga namwe mwige. Yego. Muvuge ngo amen. Atukuke. Umuntu yotamba kanezerwa adasinze inshuro nyinshi. Bibaho kandi ukumva Imana. Muvuge ngo amen. Amen. Kandi mureke mbabwire iki kintu. Amen. Jewe nataramye igihe kinini cyane. Muvuge ngo amen. Amen. Kivuze ku bwanyu mwebwe uruziruko rukiri rutoya. Ngo buce umunsi umwe ndyamye. Munanzanira ikintu cy'igisitati gihagaze kinini cyane. None umuyaga ukagikubita kikagenda. Wasaka kugikubita kandi kikagenda. Wagihuha kikagenda. Wasaka kucerekeza kikagenda. Ariko nacitegereza nkabona kirasa n'ikintu kibyibushe. Kabona n'ikintu kinini gisa n'igifite ubuzima urebe inyuma. Muvuge ngo amen. Amen. Hallelujah. Ariko no cyamara kigahuhwa n'ubusa. Yego. Ubusa bukaza bugiterera bukagipiga kikagenda. Umuyaga ukagumuka. Ndambaza uwo muntu. Ndiba ngusobanurira uko bizabigenda. Arambwira ngo niko umuntu wese nguzo uzini igisirimbo utazosoma ijambo ry'Imana ngo asenge ngo ameze. Yego. Ngo igice aricyo cyose adasenga adasoma ngo yohe nangukira ahagaze hose. Yego. Muvuge ngo amen. Biragoye cyane. Murabizi ko ari twe duteje impaka hano hanze. Ariko nda muntu uzagufatira icemezo utari wowe. Yego. Muvuge ngo amen. Amen. Hallelujah. Igisirimba nticotunga umuntu ngo kimubesheho. Kandi ubuzima bwo kubaho udasenga. Woza ukora uko ushoboye kugira ngo utwereke kuko wabimenye. Natwe tugakora uko dushoboye nti tukwereke ko twabonye ko wananiwe. Twamara tukabana gutyo. Ubuzima bwo kubaho mudasenga, ubuzima bwo kubaho mudasoma ijambo ry'Imana. Ntabwo bizoshoboka ngo turerwe na kamera, ngo turerwe na mauwa, turerwe na mikoro ngo bazamura ibyuma, bazamura ibyuma bazamura mikoro, ntibiza bizamura mu mutima. Yego. Ibindi byoruha bigira ico bigukamira. Ni mwitonde mwige mwike hasi, mureke dutarame, mwicare mutegere mwumva Imana. Ndio. Amen. Amen. Ndabarahira ukuri nyuma y'iki giterane. Muzobona amatokeo. Imana ishimwe cyane. Muvuge ngo amen. Amen. Muzobona amatokeo. Ndio. Ntabwo tugendera ubusa. Tituraha ku mpamvu zo kuza. Tituraha gusa. Muvuge ngo amen. Amen. Tugerero gusabirana. Nico uyu mugabo yambwiye ngo tugomba gukora. Mu minota mike isigaye. Umuntu wese urwaye, umuntu wese ufite ikibazo kimuremerereye, ibyo byose turatamba gato nitumara nsingiriza abarevera bafite ubwo bushobozi, umuntu n'amavuta ye basengera ibyo byifuzo twese dufatanije, hanyuma turangize. Muvuge ngo amen. Amen. Tugiye kuvugiriza Imana karuru, mubanze mureke. Asigaye ikintu kimwe, mubanze muramukanye basigaye. Reka babanze baramukanye. naringize umbaye gahunda gusa. Banzu reke ndangize. Banzu reke ndangize ibyanje. Ni mubanze muramukanye. Mubanze muramukanye namwe. Muramukanye musingirizanye imbaraga. Ntundi muntu ubusa. Umusingiriza icyo ufite ikikurimo. Uba kukimuheza. Tubeka bakaba muri uyu mugoroba. Tubeka bakaba musubire kandi. Muramukanya. Turabishimana igiye gutambuka muri uyu mugoroba. Turabishimana igiye gukora. Ubu nyine muri uyu mugoroba. Tuzamure data ubwiza twese. narimvuze kuri ko ndahuze uko atabayumbe mu kavuyo ngo bama bataha nk'abantu bavuye kugura inyama z'inyamaswa mushiremo iminota mikeya. Tugeze kuri kangahe? Ngeze ngo kuri iminota iri ingahe isigaye gusa 3 yo kugera, iminota 3 isigaye yo kugera. Mugere kuri 50 ye
2:51 mwaba musengera abantu mwiruke gusa muzaza mukanda umuntu ugwara mu musengere twama dusoza abagiye gukora amasuku ahangaha mwihangane atarabyina hari utuntu tubiri mu mbabarira mvuga twihuta ejo bundi nararyamye mare mbaza Imana ikintu kimwe ndayibwira ngo se kuko nari mbabajwe na media cyane mbona media ifite utuntu tumwe nshaka ndetse kuja kuyisengera kuko umwuka ari wambwiye ngo ni tripod cyane ariko rero Imana iza kumpeza ibintu bibiri impeza status z'abantu babiri mfite abapasteri benshi tuziranye imwe aza postinga ibirato amafashions n'ibindi kuva kuwa mbere kushika nihinga ubundi ashiraho verse biblique kuva kuwa mbere gushika nihinga nono kompara abantu bombe nibaza na media ico yazanye icakabiri cyatangaje nono nsanga status z'abantu n'utuntu tw'uduce bari mu gushamo bari mu gushiramo ibintu byuzuye utuntu dusa n'utunga ishangisho two hanze dupfuye tujya umuntu yahushije noneho mbaza Imana irambwira ngo iyi ni opportunity nini nari nabahari kugira ngo muzogeze ubutumwa kuri ariko kuko mwanyishe ugashaka bavyose hari impamvu nariko zabiketuke igihe tuzogera niyenda naje ko muyobozi ibyaje mu kanisa bikaza kugira ngo bibashe gukamera abayumva ariko akora azatanga full information Bwana sifiwe. Buriya ni ukuri ibintu biryoshe ntibiza birangira kuko ga aha turacahakeneye mwibuka abantu bakora isuku nabo baragera igihe barangiriza baje kuruhuka noneho tugiye kunezerwa iminota mike. Yego. Bwana sifiwe. Amen. We ndiyo tunabiteganyaga gukora veye gusa hano ntibirakunda neza tuzabitegura ikindi gihe ndagira ngo nongere umuyobozi kidumu wa gahunda ntiwitegure kuko Imana ikora ikintu kuko cyane umuntu agukozeho cyane witegure kubona igitangaza cy'Imana kuko wizeye Imana ishobora byose. Bwana sifiwe. Amen. Mube nk'abacuranga amasegonda make duhure neza na saa 3 turimo dusenga dusoza kugira ngo dusigire umwanya ibindi bikorwa nanone ejo tuzabona uko duteranira ahantu hasa neza. Siko kuri? Uko niko kuri. Karibu cyane. Turabyemeye cyane. Zamuka pa. Zamuka. Asofo. Oh,
muhagarara ho gato. Uwiteka we vonde la carme de fai. Muzi uko ibintu bizabigenda. Naho data. Buriya tuba mu buzima bwo kubana n'Imana igihe cyose, ariko ntituba mu buzima bwo kubona Imana ibihe byose. Yego. Iyo bibaye ngombwa Imana izitwiyereka. Dio. Hey, hallelujah. Hallelujah. Ngiriye harabura iminota 5 niturangiza amayisha niuza gusenga. Niko umuyobozi yambwiye usubira ugire turaza ko uyu mwana turamugurira amata nasa. Nyamukuri cyane cyane. Sawa, subira gira twiyegereze Yesu.